Hagawe na di interview jong pi batay hang tu ba nakadaw juga jing bam yo kam. Nakadaw jong ka jing long jing man jong ka jela ka jong imentahi kadi ini gi we na daw gi ba pelong I kun samla jong I bakin nyom dan ikin tom sya kata ka benta. Ka jing tre jong ang la ya communicate ki spangut kini ki barung sini ki kam ne no ki ke and pimla banong kadon kadaw kui kadaw na mata ki bar khoi bro ibi pi bim ki don jong jong I daw mo la ban don hoi don tu bom don kan ni la ban na kam mainly kan ni of course kan ni na kam ni don ka jing sngo kam tam gini ba kam nang lung ka jing mu jing khat nei bun sin ka ni ke ka jing sngo long nang rung to ka seng ngan yo suloi ngan yo im ta su khain su ei ka tar ko don hi my career la don ka por we have arrested even a 16-year-old boy kan rus nam kerta bot ka tiar ru kan ti burang de school khna ru kanแต่ที่นี่หน้าวระเด้อหลายเครนเดอยู่ตลับเด้อมุมตากันลงสุขานเด้อเอาอยู่บัตรกับตักสุเลยกี่บางบัตรกี่สดกี่หลักสุขานอยู่บริแต่ก็ that thing and ก็ไม่รู้บางลับงากับจัดบริวกับจงงี้ก็ลองได้แต่จงงี้บทด่ากับ not easy บล็อกเอาไว้ this victim mentality นี่ดอนมาเด้อนี่ดอนมานี่ victim mentality บิงี้สมมติว่า we have victims on all sides นะพอ central government นะก็ from all sides you know we have victims kan and but sekali we have ngidon kenika wrong notion of idri. Pi ladang yong idri tang mo gidai bangin le ra tiar le ra suloi le thang yeng thang no that is not idri. Idri gidai ke iba sodan bla idri lecturer itri hok ya kam jing I pendang pen start ikiti kon samlang tu. Iba di mentai di napo ka press. He gives a correct picture of the news. Mentang government official utari hok yang kam kata dia idri. Mentang ngakum government official I'm so corrupted. And the same time dengan orang Ieit ikari, then I'm contradicting myself. This wrong notion jong ke idri ni ka bunsin ki bakwa bani lam bakla ni ki lam bakla ki kon samna jungi dagan ni wrong notion ya ka idri. Idri kam dei man ra sulai kam dei. Kari ka kam ko jong pi bo pitrai. Bipitri hok yang kamu cuci ke tak ada kejing idri. Subscribe ke channel, kenang berpinyo ke video berpura jong ke jingiakren ke bangil aikerting ke rinsan yetir ke bangil bniah ke channel ke jong ni ke Forefront Media.